आंगणवाडी कामगारांची समस्या बेगीन न सुटावो जावपाचे कारण हेर दुसरे कांय नसून मुख्यमंत्री आणि महिला बाल कल्याण खात्याच्या मंत्र्यांमदींच आसा, देखून हो प्रश्न सुटावो जायना असो आरोप काँग्रेसीचो गोंय प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार हाणें केला। 8,000 करोडाची टाउनशीप गरज नासतना दुसरे राजभवन अशे वायफळ खर्च करचे परस सरकारान लोकांच्यो मुळाव्यो समस्या पयलीं सोडोवच्यो असो सल्लोय अमित पाटकारान दिलो। People of Goa didn't wanted this government, आणि म्हाका दिसता आज जे I will say insensitive government जे आसा आणि the way they are behaving, I mean it looks like की तांकां गोंयकाराचे पडलेले ना। I mean whether it was IPHP or whether it is अंगणवाडी वर्कर्स, फक्त 7 लोकांक टार्गेट करून काडप किंवा खंयच्या तरी रिजन और एरिया टार्गेट करून filing FIRs, this vindictive politics is not good for the state of Goa. I mean, in democracy, there are different political parties, everybody has their views. We go to elections with certain agendas, certain manifestos, but once elections are over and the government, I strongly believe that the government which comes to power, it's the government of entire public of Goa. It is not for one particular section ज्या लोकांनी त्या पॉलिटिकल पार्टीक वोट केला, बट जे चल्ला, I mean issue of अंगणवाडी, if you take, the war is between CMO and the Minister of Women and Child Welfare.